Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes je z mano spet Lukas. Danes bova snemala Guess the Candy oziroma Ugani, katera sladkarija je. Ne vem, če to delajo ljudje, mislim, da nisem čisto ziher, ampak to bom danes delala. V toti vrečki tukaj imam jaz sladkarije, ki jih on zdaj poskuša. Ok, odpril ste. Čakajte, da na žličko. Ne vem, kako ima nekaj pokalice noter. Ja, kjera, moš povedati, kako se imenuje. Kaj ima noter vse? Pokalice. To ta je, glej. Pa. Choco mislim, da- jelly. To je. Milka choco jelly. To ste nekaj. Nisi tega rekel. Ja, ne, moš povedati točno. Ja, idem, to je težko. Zdaj prok. Če bom Ne zapisal. šving, da jih vidim, ta. Joj, vedi se. Oni herba nekaj plus. Kaj? Oni neki herba plus. Kaj je Herba Plus? Bombone. Mi ni všeč. Vem, da niso oni dimnikari, ko so taki velike. Ko je bil nekaj. Nič. Če ne znam samo rikolo, pa herba poznam. Kaj rikola? Točno, Kjera je ja. Rikola? Je zdaj pa kjera je Rikola? Matica, meni ga v avtomobilu pa všeč. Zeliščna. Točno ime hoče, ne? Ja, pa to zdaj ne vem, imena. Ja. Če znam biti... Ok, rekla sem, da je rikola, pa da so zeliščni. To je bolj prav. Popre. Pa da ne bak tega meče. Boš ti povedal? Da vidim, če se to pravi, zdaj. Jaz sem hotel zdaj da ne tako pomeni pol dobre, ne? Potem... Kamo šlo? Božito. Odpril ste. To moraš vedeti, kaj je. Kaj? To so tiste cunke Kateri? z čokolado obliti. Smoky chocolate, tako nekaj. Ne, ker niso smoki noter. Ovdje so. Če to smo jedla skozi, ko smo delala v tušo, ko sem ti jih prinesla, veš, kjeri so. Moraš vedeti, kjeri so. Ne vem, kako se jim reče. Vijolične barve so, kako ti ne, Choco Flips, Je, Choco Flips sem rekel. da nisi tega rekel. Ne, glej. Če ne gledam. Ne gleda. Da se ne vidi. Imam fuj čudne lase. Lukas, ne gledam. Kako pa si zdaj, da sem se ti približal? Ker se je svetloba spremenila. Ja. Ker si šel pred okno. Reči, povej samo, da šingaš, kaj zdaj? No, kaj je imelo? Kaj? Bilo gorenko. Temna čokolada. Oh, vem, ja. Jaz sem lahko tudi kjer. Gorenka. Ne. Nekaj posebnega. Tako pa vem, da se reče. Fuj, sam da ima lešnika. Ritter Sport. Pa rekla smo, dobre. Ti imam zdaj same ugobne. Pa jaz mislim, da... Pa kaj samo gami, vse mi dobre sem ti zdaj dal. Jaz nimam rada črne čokolade. Nisem vsega, da ti ni tako slabo. Never have I ever. So oni cukri, ko so v kovanci noter zavite. Ja. Glej. Da smo še, ko smo bili male. Ne gledaj. Ne gledam. Pa da že ti nekaj poceni stvari kupoval. Kako poceni stvari, če ti pa to ni dobro. Ja, če to? A ja, v takem okroglem so. Ja. Kaj? Ja. V takem okroglem so pa taka zlata posodica, ne? Kako se reče? Ne vem. Cavendish in Harvey.
Dol, no? Ja. Zdaj caj, da se jaz to... Ej! Oh my god! Pa nisem videl. Ja, pa Ne, si. pa nisem videl, ne vem, kam šlo to je. Prisežno, ne vem, kam šlo to je. Laži se komu drugemu. Ne, stavi. Daj meni spljuni. Ja, daj vun že, no. Daj, lega, Lukas. No. Odbri usta. To je čips v obliki kumprija. Treba se moraš poditi štiri. To ne, sploh kako se reče. To te ne. Beberiš mogo je. Ne, ne moreš se reči. Pump steaks Lorenz. To pa je res mogo je. Ne. Pa nisem Aja. Trstanović. A mama, Oh. Ovo su oni riki kiki, ja. So samo kiki, Ja, no. pol pike. Ja, glej. Ne moreš nekaj po svoje reči. To ti so res dobre. Ok, za prečke. No. Kaj je to? Odvisno, rolada, ne? Kaj je rola? Tam ko so taki rdeči, mali noter. Zviten, tako male roladice. Ne. Eno znam to. Ne vem, kako se reče. Ne veš, da mene znam kaj. Jaz sem že danes omenila enkrat. A ja, Gorenka. Pa ti ja, lej. Vem, kjer so. To so take čokoladne živali, nekaj veste. No. Resno? O, ne, kaj to? Kaj to? Napoli. Ja, to je smisla. Dragi keksi. Ne znam. Ja. To je davno nisi, ne? Ja, sem nekaj sem. Ajde, zapij, okej. Na, samo odpri. О. Kukica, so neke. Nove so. Na štarte je Slovenija, koja. Kot da so one pokice. Kaj? Da so ful dobra. To da se mi zdi, da bo tebi ful dobra. Meni so navadno najboljše. Z ono z bekom, z baconom. Slanina. Ok, tu ide. Ok, ker pa na mojem kanalu trenutno poteka 12 dni božiča, lahko danes v tem videu zmagate pokice, ampak seveda polne, ne to tako smo midva že jedla, ampak druge preostale pokice. Vse, kaj morate narediti, če hočete zmagati pokice, je komentirati morate naslov tega videa, celi naslov, ne linka. Potem followati morate na Instagramu, subscriberi morate biti na moj kanal in pa na Instagramu morate followati še pokici. Zdaj, pokice so ful dobre. Taka mehka. Hvala, da ste gledali ta video. Se vidimo v naslednjem.